Abusia for eja aso butu yidie kame akwa yese anu enyanwe ayese bola suja oye wa dwen say ade ya perform abamu ana deri butu yi wani free one ma ya o nyoba nyina abehye Abusia for nanka yenim se eye Twene Jonas woni Afia Schwarz self acclaimed queen anka won sense mi de nka we kan ye na we abeka na we reply nti nanka enua enu no na susu Afia ama ye hunu se de bi ono de se won bo won fa wati kon kan fon pa dia enya de se obeja wu muda ayese wo bi nim ne Kennedy Japan to kwa wasi ane me to kwa de me ko edi se bi wati ka fom e ko wi ase na choso no mu wati ko na da fom bia ni mo be kai a enche ye bia ena Afia edina no eto ye otumfo ensensemo fa like word most won semo e better abontin so ema ne nkasa ye bi ekọ edi etwi Twene Jonas eno nam so ma Twene Jonas eba abontin bebe ye ya ba ye ya chese na dodo na hu ni se entwe ye esansa obade enfo won the level of a year wadi watam di adu kwampo no still bear you don't have the right self utimi di na tem esansa ye den ya wo ba na wo eye den ya so a wo ba nche na ada awo ba manche na ada nko pedua nche fa ho wonye de nko twintu wo ba de fo won na ebu fo obehyo so obedi na tem atra so ede enya ne kwan so a enu nanso Twene Jonas de wo ye eno na nso ma chese Afia so ba abonten ebebe kasaye kasaya ma chese wono so echiche mu ma ye won se Twene Jonas kwen na makwada bi so ene man kokopie mu ewo US na kini nsem no to atwa kwansi ye wo ho no ma ne hu se Afia Schwarz akwa eye Twene Jonas ni mfonyi da bia chese woni branti bi ni abaye bi na ejina wonum wode ebebeto honum nos ode atwen yese wo se Ghana for mon twen na de ebe ide ye beto aso me kwa adwumenti we eye for ye dessert mundi na me ba de aduane na nkasa ababa bebremu me no wo ekasa they will release another video e de ababonti na abusia for nsem kayi no chese wo chire mu a Twene Jonas they say wa reporting no e de na ma US embassy enche ehwehwemu ebekoso no man 3 good months so ye Twene Jonas Ghana hanuma na chese Ghana yensi di hu wo be ma Twene Jonas aba Ghana ha within 3 months because was say Abranten eba no be pa otumfo achom na ebiem so chief imam dia odi na temo kata edi etia no so won abonten na wonfa chopa ememetu edwa ene won mo keka ho ye mampanyi na nadan kwakufo ado ne chese etitru a wakasa edi etia won mo enyina no won bra enu nti say de wodi no information ama US embassy a ihwehwemu ebetokoso ewo no na wo se chemu SM even sikana wo display ewo ni video mu na wo scanner se ni nyina na no so be ma FBI for ayehwehwemu ede afa no ai a chese wanya mre enya daje etimi aboaboa sa nyoma we nyina anu a chese wo chire mu a Ghana for yenhwe Twene Jonas anim ye 3 months a edi yanim na ebusia for nsa ne be kwakotie video no na nensa wodi atudwa no mekan mo SM Ochade Herbal Center ena eso ya sen ema ye di adwumadie ebesomo abre ene abrebia Ochade esse bema chese wo bema esua opese enye kese na wontimi ensan kolong journey sanka ho dia enye jai no ene chese na ho aduduro nti o se bra na ode bema obanso a wahemfie nka nyoma bi nheda nkoye ewo honom yesa na chese mema ba ya no mo se ko enya de se ho eye de ehye ukran wo se bra na so eye eso awo na wo pe se eye diabetes na ha wo hyeche yare ewo nkofo bebre so nti wo se ehu behia se wo be fa ne number ewo screen no eso na wo ne no atwetwe eye enkomo na wo yare no wontu ase deku emfa ema na yetoa ensem no eso na abusiafo se de Afia Schwarz e de ababeto abonte no na moma yenkonkotie embrane ba ye beto aso ba unim sa ko Twene maame na ba no Twene Jonas ka kire no se me mother me say where the chief imam atem me papa chief imam shaributu where the atem where the his excellency na Akufo Addo atem be mo ma me mako school free why no uwie no why me baby daddy go tumfo sa nya ma me ense ya why Twene Jonas me ma abusu me ensa sema afo ama Ghana me ni Afia Schwarz nigga me do be kroma na do kotodwe abe pe otumfo ache so I was scanner what when I was so church mu chira via adwuma wo ye
What I say, Sikana di pictures no. I was saying with America by a Juma way. And me, my report to my American embassy. Me see me my 3 months. Ghana ni bi fan sign. Me cho so wajimi. Me do be bo tum for na say. Na ma me na ne ho fi no. Wo ma me na ye di no 10 cities. Onam also e na ebusuafo se de wode ensem no atu edwana de eche se ama hadodo na akoma ene se de be wonu obi nya adenti na ya na ye abibifo no se wonu obi anya wonu oyonko anya na wo be se wonya ade ma ne nhina na edi so de ne papa bi ne maame bi ne nua bi ne bi eche se woda na koma so ebe bata ho na eno no eche se wode anya nipa na eche se nipa no so atimi aba abonti aba be ka bibia ma na hyew also so na chese ntokwa no edikan ayeden asan atoaso dodo na disappointed ewo ekwan a yenua ba ye Afia Schwarz ekasa ya wama ebi aka Twene Jonas ne maame se ane ne maame oye like sebio abusuafo manimu ayedi no 10 cities just a shawo bra no eno bi na wobo eno na chese dodo na hu ne se se woni Twene Jonas na enya fine ene ni nya ene ne enko who your born no see a bema we for money yonko we for money yonko ne mo amfa mo huni mo atem but to the extent of say what they a year family member ebebe mu and as a relative be ebebe mu na baba ye nipa no e de aka wa bre ma me oti ni baby one kan wo ne ba na baba kan wa na no nche se ma me no so baba kan wo ebi the fact is say wo so wo ye say no enya de say Twene Jonas wo de wo ma me baba kan wa na do papa baba kan wo enti dudo na hu ne say ma me na wo de ne bebe hye mu no eno na entwe ye enti wo no amu no wo mra bonten won fa eye chopper ememeto abonten because say ma me no sebio wo ye oboja ntira brabo ena nkofo fa no ma ne 10 cities the fact is say wo ye say adwuma no won fa aduane ana won fa chense emba ni fie se mesra wo fia mama aduane endi eno nti no mu ni se ne nkasa ye na wo kansa edi etia mama no entwe ye wo mra bonten na wo ma ememe pacho na dodo na susu se eye se de anyoma no ekeka ede ekon wan hwe ya na che se ensem ayeden anyoma agensem eno nti no eho benya se wo mo ye penifo wo mo ntina se no mo ndwen wo mo twitwa eye wo mo ensem susan se we emfasodie bia enim wani ntwefa ensem hu enso enesen se de Afia kasa ye etwaye wafa wadwenche no ebra ebebe tutuma gh comment section and so na ebiemo enso like videos na share all the social media platform like your videos na ebiemo so follow yen your IG page and your Twitter page so atuma gh_media any ekua sikapa that's ne yebosane di ehia ebima